أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميريج مغري نماذج فهوغا تبيفنا مخاطبكو هيو به بنمك توفيق دبي كمتك الله سبحانه وتعالى حمدا شكر كرم دعائكي أرغنداتي بفلونجي هيو ملتك فتن ඉතුරුවගෙන් දාන වගුතු කොළ කමුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ වගුතු කොළ ලැබුම් කිර්ත කුර්ආනුග බකරා සූරතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරවාෆාවේ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها උඩා දිමාය මතිබල්ලවගෙන් හොන්නවා කලේෆානුග මූණු ෆොළු එෆොම් මිෆුෂා අම්බුරුවවාතන් තිමරස් කලාංගේ හමකෂවරුන් දෙකේ වඩි ගන්නවමේ فولي وجهك شطر المسجد الحرام فيكليك فانو مونفلو مسجد الحرام في فراتا كرمت كرواشه وحيثما كنتم فبلوا وجوهكم شطرة اي تبامي تبيكم متنقامه افراتا تبامي هنگ مونتا كرمت كراشه ادمياتوغا مي انغافاوا كانتتاكي ilmari midalwagotoga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam madinaya hijra wadagatuma foga ನಮಾಜ್ ಕೊರವುಮಗ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹ್ ಗೆಫಳ ಗಿಬ್ಲಾ ಬದಲು ಕೊರವುಮಗ ಶೋಗೋರಿಕಂ ಹಿತುಗ ಒನ್ನವಾತಿಯ ಎಕುಗ ಮಿಫದ ಗೊತಕ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಅಮಲ್ ಫುಳುತಂ ಹೊನ್ನವಾ ಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ದೆನೆ ಒಡಿ ಗನ್ನವಾ ಕಮಗ ವಾಹಕ ಮಿ ಆಯತುಗ ಅಂಗವಾ ಫಮನಿ ಎಫಹೋಗ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಎ ಇದ್ಲವಾ ಫದ ಗೊತಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಕಿಬ್ಲಾ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ಫಳ ಬದಲು ಕೊರೆವಿ ಕಮಗೆ ವಾಹಕ ಮಿ ಆಯತುಗ ಅಂಗವಾಫ ಮಿವನಿ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲ ಕಮಗವ ಅಲ್ ಬರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳವನಿ صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وصرف إلى القبلة තිමම්මෙන් කිතමා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරි හොග මදීනාග බයිතුල් මක්ස දිමාලා නමාදු කොන් ඕනීමේ සෝල නුවත සතාර මස්තුවස් වන්දක සෝල රකනු සතාර රක මස්තුවස් වන්දක බයිතුල් මක්ස බි ෆරාත ගිබ්ලේ ගොතෝග බලාග නමාදු කොන් ඕනීමේ එ ෆහොග ගිබ්ලා බදලු කුරවියේ අද මේ කිබ්ලේ කි මේ කුරීගේ රසූල් බේකලොන්ගේ වෙස් කිබ්ලා ad Baitul Maqdis natamas laqsa algom mikiya Baitul Maqdis vi farata namadu korabu ei kuri rasul bekal mes ekanta korom gendevi goy adi mi ummatuge nabiyya kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka ga heda koravi dostoge wes namadu kon oluvi egotuga adi badina wadagen wes mitaga hadis ganna fada 16 nota satara mastus gaganaka dolo haru doswandeka hama baitul maqdis dimala kurmat lavagan namaz qurba ulwi afahoga Allah subhanahu wa ta'ala qibla badlu kurvi aya bawalava qibla badlu wegin di adhen kamon e qibla ki ei muslimun ge furtama qibla adi kuri ge rasul be kalon ge wes qibla en kamon ei algunmenge dina algunmenge aqidaya goli la mehfawa kame ei ekamoge hagege wesmen ade fahrega mi haku bunu ekashigen ve midwas koluga abadu mi wahakae mi dekevene kiwegen heyye nota abadu dakkam mi jehene kiwegen heyye ade masala algon gabul kuragotuga dibi gina rayitun saf ei algon menge aqidaya algon menge dina golila mehfawa muhimmu masalaka mi masalawatiya ade mi duwasar mi anakaves tankola hassas dosarka wati algon menna me wahaka gina gina dakka mi jeheni ad me kitama gina dekikam gaves gina wahake kamuga wegin nude algon menge dina aqida ya golila mehfawa kamaka wati e kantatan oti egutuga ad kitama nabiyya sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis namaz korba alu viruga
ilmari vidalwane makki duwasoruga hijra wadagatuma kuriga makkaga namaz korwa uluwa eros ekalefaanu aamgoteka kanta korwa egoteke kaaba garihuga namaz korwa kamuga waninam masla haram kaaba garihuga namaz korwa kamuga waninama baytul maqdis kurmat lavva eruga kaaba kurmache wagotere honnawane baytul maqdis got kurmat lavva honnawa eruga kaaba wes kurmache waafad gotakare ekalefaanu namaz kon uluwani kaaba garihuga namaz korwa kamuga waninam hame yakuga anen hagigate kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam edwasoro kaaba garihuga namaz kon uluwi iruga e kaaba garihuga kaaba ga washagenna kaaba ga terege ya etabawru budutakevves huri duwasore e waguta balakamuga waninam ad kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge fahun wadagennevi ekalefanunge devana khalifa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ge duwasoruga islami futuhata ekadimadi mala kuriyaragen die duwasoruga baytul maqdis muslimonna fataha wegen die ei hijrain 16 wana haruga baytul maqdis fataha wegen die ad e rashuge ahulwerin eduni hudu khalifa etana wadagatuma wadagen guds ge taludandiya hawalwe wadagatuma hanguram koran dia hanguramo lashkaruge commander nune mitanan annan jiheni ke hene kamma ko tebaya mehunga khalifa e mitanan annan jiheni timmen mi taludendi hawal korumattaka e wahaka khalifa ya engumon nota habar devmon khalifa wadagati wadagen e taludendi hawal wadagati khudu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu baytul maqdis ge taludendi hawal wadagati adefoga muslimonge verikamga dashuga e sarahaddu oti e sarahadduga masihinna yahudinna ekeke din tahoge mihum wes e duwasoros ulamon dia adi islam verikamga duwasorgas emihun e aman kamuga emihunge diimatiga ulamon dia e duwasoro huri bay chachtan adives etanoga e huri muslimonge tan fatah kuri huri bay tanta huri hatan huri gotakanno bay tanta emihun esarahaddugono tetam beeno kora emme muslimunna ve etantam me miskitaka badlokom fadu goitaka etatane badloen gosve names ezmanu huri baye tantan adives mieduves etanoge huri efada baye tantan daadi fahun edewono hamalata hogas halako gemves hingajevesme adefoga eta zamanaka muslimunge verikan etano gotuma fahoga solibinge hanguramaga duwasoru emihunge addashan etan dia egotoga gaaganakan addiha angaharu emihunge verikamga dashuga waran aniya veri gotegga etan oi efahoga salahuddin al-ayyubige mashhur jihaduge tere etan anekaves muslimunge barga dashangai miladi gotum balakamga wani nama ega rasteka addiha banaruga barwana karunuge tere miladi gotum balakamga wani nama edum ferin anekaves muslimunga verikan esarahadduga oti fawga tarihuga istimari Europe ekeki istimari Bharata eki gawmutan alobet korumun die dosoru me sarahaddues alobet korvigen die me sarahaddu ingiresinge baruga dashuga oti istimari ingiresinge istimaruga dashuga ade dosoruga namastega sales avwana haruga etanuga yahudina dawlate qaim korevigin diye ade e dawla qaim korona fahun meda hame jihendeves esarahadduga e dawla eboy ade eru qaim korona dawlatuga sarahadduwure etab tanen emihunge addarulla esarahadduwani emihun bodukoffa ade muslimun esarahadtakun beru kurma gatlu amtan henguma naslu nattalumga etan eta kantateke wani mi tarihuga terega koffa mi kantata ki mi tarihu gotun lievi rakka kurifawa kantateke ade yahudi dawlangu feduma guligen tafate keke hanguramta kureyun gosfave algon men tarihu teren deke gotuga arab be gomtaka israel ade meduga bodit hanguramta ke hinga gosfave names meda hame oin hagegate ki e sarahaddun israel ga bar kandwanu lebi adi
bayen arabi go bay sarahatoga arabi bay sarahato bes emihunge barugo dasha gendiye gota mieduwes egotuga e sarahatutan emihunge barugo dashuga oikam mi fahoga tarin algomenna den fenigen da manzar ka vegen mi enani Gaza e mikiya sarahadda Israela demeduga detere koromida hanguram Palestinuga hanguram egotuga algomenna fenigen gosfami wane ade Gaza balakam goni nama ei iha bodu sarhad denno efaraton kandu ane faraton Israel ane faraton Misru mifada gotaka sarhad bedi foitane minivan kama ko ettanon anettana daturu kurumage minivan kama netifa bandu afatibe baye gotuga emihun mitage mitibeni adi board tabes mege gana ka 16 waraka harum fetigen ga gana ka bandu kura himane detere teren bayin halat toga board rutan adi hulwali kam ga vies efada dati halegga ulamunda bay detere teren Israela mividia 16 ka hartere ga gana ka hataru fahar board hanguram take hinga fa ebabe ade misaban ofede suwalaki ehen kamga waninama kandan oti megota kamga waninama adi medu haltaki algorume tvin aduive fenna manzarta ka vi hindu algorumenge zimmaaki ko batoy algorumenge wajibaki ko batoy ve algorumen komme mi hekko algorumenge nafsa kollen jehe muhimmo suwalaki ad algorumeng teren komme mi hekkos waragina khiyal tan hore war malet khiyal ta besore ade algon muslimunna muhimmu kanta tawga algon men hiyal faalo ko mashura kurun e kuranji he kanta teken e algon men fenna hiyal faalo kuruma mashura kuruma mi kuranji he kanta teken me hamaya koga algon menna boda fenigen dani kommes bay ku ver kurumage bastake raddu korbetan hagigata kimi names timage zimma timage masuliyat timay megot korwene konkametto timay korwene bes kamen oitto mebara bodan algomenna boda mikanta toga faahage midani baya ko kuberi kurumage wahakata algomenna ginan deketan ade algomenna korwidane korwene kanta takevese buhuri egetere madu kamege wahaka mire magut koloterege bodmeto balane ekamaki dua kurun faharega mihak bunu ekashigen ve hama dua kolla tibum kantatan hama jeheje evora kantatam meti mihennun heje mene mene kam kurim tikan halwanun heje adem fad molleti khiyalta hurun ek masale non eki nam eskur vedan be kantag teren ekkame ga wahaka algonmi nangati dua kurum ga wahaka fahare ga bunu ekashigen ve ga gandaka mihaz ma venu hiye muslimun tikama bes dua korata ko ba hetiga a natija ki miyon gotaka nuniya ka tika menetten hallo waaqashe ad algon men kit qur'ana kit man nabiyya sallallahu alaihi wasallam adi kurig rasul be kalunge siratun algon men kantatawaga ibrahim hasil kurmattaka e kantata qur'an gas angawade ba fani algon men kiya wahakate gotuga kiya lumakannu enekkam ko algon men em filawlatike libi gatumattaka e wahakata qur'an gas allah subhanahu wa taala gennawa famimani egotun en ayatega Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabani walaqad arsalna nuhan ila qaumihi am kashorun timang Allah subhanahu wa ta'ala nuh alayhi salam kalefanu goma fonu wime rasul egotuga falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama ekalefanu gomuga mistakunna dina qawalewumuga nuwasteka fansas aharu demihun neviye nuwasteka fansas aharu demihun neviye fa khazahum at-tufanu wa hum zalimun faybe emihun aniyaverkam ga vi hindu nota aniyaverkam wa halu Allah subhanahu wa ta'ala tufan ebe emihun hala kolli nota ebe emihun tufan badal kuriye egotu ga emihun waniko adanu alayhi salam mi hadisa ga mi angawani nostek fansas aharu dina gwaliyum ga sabitwe hunnei wahaka kiha beto iman ve madu bayak nuni imanwe enekam ekalefan e masekatu ga demi hunnevi nuh alayhi salam dina gwalemuga gengolwe uslubu kam nudanito rangala dina gwalabba lavvanito gina bak iman nuwi no egotka sefada kamen no meolaneki efada kantake no meolaneki Allah subhanahu wa taala ekalefan hawal korbe zimma ekalefan ada kurum egen devi ekalefan go zimma ada korabane bayakan hidayah
libun nulibun ekalefaanu appoluga Allah labbafa kantake nun eki kalefaana suwal korone kantake nun eki ekalefaana hawal korbi kanta ekalefaana korum gendevi ehmega natija aadeto eki e rasul bekalna Allah korwa suwalenno ebe kalna hawal korbi zimma ebe kalun ada korbi to nunto e suwale gotuga miyannane e algon men navas annana suwala ki algon men kuri kantaka be gotun ekamga natija iyad wahi kame enge gotuga algon men e masuli ada korawno to nunto ame agoto algon men si qur'anu fene ayyub alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala nabi be kalega wahaga ekale faana e dimave wada gannevi musibat dunimatiga musande aila bodo befole names Allah subhanahu wa ta'ala ekale faanu imtihan korame gotun ekale faanu mudala ambi darin gendevi adi mihun nuruhe fada norakateri bayyeves ekale faana kurimati wadagate ekamoga ketteri wadagen eta zamanako hunnevi efog Allah subhanahu wa ta'ala e bali madakamun ekale faanu salam korwa alon ambi darin mes ekale faana devvi eta zamanako ekamoga me bali tahammal korum gendevi mistang badu wasta amazum dia namas ekalefaanu ke korwagen Allah subhanahu wa ta'ala engi gotuga ekalefaanu duwasta hede korum gendevi adiket qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala muzammil suratuga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam muhatib korba angawa ya ayyuhal muzammil e gaga hedun take alubag onnebi kalege faana qum al-layla illa qalila kalefano regando alukamuga demi honnawashe illa qalila madu wagut kole fiyawa em wagutoga re alukamuga honnawashe nisfahu aw yanqus minhu qalila nomata deba kole baga note ever tan kole madu kollawashe aw zida alayhi note ever tan kole itur kollawashe waratil qur'ana tartila adi lastahun kiyet qur'an kiwa vidalwashe emare alukam koravam dem honnawashe reganduge bodu bayga nota deba kolebbaga nota ever tankola madu kollawashe nota ever tankola itur kollawashe adi kiyet qur'an madu madun kewa vidalwashe emre alukamuge mi bura undagu mi kantata korema engama fahoga dem yangawani inna sanulqi alayka qawlan thaqila hama kasonati man Allah kale faanuga macca bura bahe not bura masuliyata bawala wa hushime mitagas me angawani e bura masuliyat bawale mo kurin e bura masuliyat tahammal kurumattaka kuranga muhimu kantatege wahaka me konkametto Allah rujumaga wahaka Allah halkan kunuga wahaka adi kongadegato regan wagutuga damwarga wagutuga Allah subhanahu wa ta'ala guttamve namaz kurumuga kaayame hurumuga wahaka e bura masuliyat hawal kurin migottam mikanta korewma egoto kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam fultan huri kalefaanu sorga wadaga famadande real konga kalefaanu nabi kalefaanu lobet ambikam bolon aisha radhiyallahu anha sual korwani Allah subhanahu wa ta'ala kalefaanu ge huriha faafatege fosawafa vi hindu tiha borako alukon ti korwani kiyevegen toy ad algon men testoga final testum faswa hawara mihar assignment ta gachi nimma faswa ha member marks di fekam ga wani nama then final testum fasu mattaka final testum marks taken hodu mattaka ma bor masekata algon men nukuran algon men meha ha marks lifa hurikam ga wani nama algon men kanta honnakun ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalefan duniyage honnamanikon e huriha kuriyan oi faafata bas fusaha vi hindu ekalefan mibi e mi hona war bodan adi Allah subhanahu wa ta'ala en alkon korewam gademe honne be kalekamuga ade sual koromun ekalefan vidale mashhur bas fulaki afala akuna abdan shakura fahe Allah wa shukuri veriwa alekamuga timan kalefan wodanu gannam vi toy Allah subhanahu wa ta'ala me worge mativeri bodo daraje niyamata timan kalefan debbima ekama shukuru veriwa be kalekamuga timan kalefan wa kan nohije wanjehano to Allah subhanahu wa ta'ala efadu bodo niyamate kalefan debbim eme kalefan e bor masuliyat dinoge risalat ada kurum bor masuliyat ada kurum e kalefan Allah kuttamuga demi honne wiye e malgon menna wes bodu kame undagu kame
dimawen ole hendo algonu men mes koran oin emme muhimmu kamaki Allah rujume Allah kuttama Allah hadratu galgon men khushu etterive Allah subhanahu wa ta'ala hadratu gagine gine endenne me Allah ga rasulun dakka fa namuna kismiye adi kit rasula sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yusha deva fesmani mihenne em algon men naves ekan eggotike iye algon men kofi mezuga tibegen mulit wahaka dekon badluga algon men as Allah subhanahu wa ta'ala ga hazrate rujuwa wambi ekalan hadratu galgon men dannawi algon menge kantatallu kodwa paseh kodwa kuriya devena magutam tanawas kodewuma ade kurin denona fadan algon menge furtama qibla maslaqso sarhaddoga mifahakan as de terekosmi adu meveni Gaza ya de mendo korwe hangoram tege wahaka enkamon mi Gaza kon kametto noto kon kantaketo tayyar kogge meulani noto gobato hangoram kurumattaka vi tayyaritage noto algon men eha muhimmu habaraka miharo wegen midani bay far algon men hita hinhama juhume geneste halataka bay far midani emi hunge kon sobaka horto mi algon men bisnalen je muhimmu kamen hagegatu ges ade komme ges tafal sobtan Allah subhanahu wa ta'ala labba fawe Allah subhanahu wa ta'ala kolodum wanta eves mi hege eves kam kanolla huriya kam eves efo me fraj aswala manamas Allah subhanahu wa ta'ala dunya galaba sunnati ki sawbataken Allah subhanahu wa ta'ala medweri korawa e Allah subhanahu wa ta'ala dunya kantata hingawa amo usulaki tabiyataki adat faun gazage khatiba ko devi hukur hutbaga vidale fave gazaga aharako gagandakan anhas hafizun guruwan hidus ko gen nikume anhas hafizun guruwan hidus ko gen nikume kurinde nebe mediya fanar solor ka hartere hatar hangurame korbe hingeje egeten dihas 12 wana har korewonu hanguramaga gagandaka tinhas mujahidun shahid wegen dieru egeterega gagandaka addiya percent mujahidun ki ei hafizunne ade bayako hangurame algon men tayyar kora hendu emihunne ki ei emihunne libe husfagutuga koliwara majluga munifi filum eke harkatago ole bay kamuga buma ebeki ei Allah ge foi daskoggen husfagut libe hendu namaz kurma mifada kante ole mihun kamuga wa hendu mifada de lashkare genote de bayge kobado tafatiki mi muhim bage midaichiki Allah ge rahman Allah ge wage Allah ge nasru Allah bayaka kuttamegen wun Allah gursuwanga bayaka komani kombaygeto ebayge amaltan Allah wa emma kuttamegen ma mihun hama ekani hatiyar tan ekanya nune mifa hatiyara ekoga tayyaru ma ekoga miha nafsani gotun ay alweri Allah kuttamwa Allah rusa fada shakhse kamaga wes wang ebajihe eba migiterega wara boda eba we Allah ga rahmata ekoga hama eko galgum menna fene mi farwas me kuri fartawgas bayen anghamerin wes emihunga aila ga bayen mismi hon shahid umun ekama ufaako shahid wiitive shahid ekamuga wanakam ummiduga ekama ufaako takbiru kiya manzarta dadi fahun ije ga note kurido fenono video ga bara 13 haruga zuwan kujjako enawas zahamba fahuri ene boluga eros benaju gane olafa monuma etan metan zahamba fahuri haluga enega mamma baba foi zahamba fa boluga bendaju korefa mamma kiriya wahaka dekkenu dekke waregga darfolo shahadalladani ladi fa kan fa jahagi indani adu iveto neyubuni wanaka barak kyash anaka shahadal lide video fenna gotuga en mammaga tum fa haraka kure gadi Allahumma salli ade
kurin denne bihen kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekek hangoram tawga argun siratun fenna gotuga wes adi ekek muslim lashkar takum wes ekek zaman tawga ekek jihad takuri iruga argun men finigen da en hagegate ki dual emi honnaki hangorama ga madanuga warugata singa take fadabay hangorama ga madanuga singa fadabay names reganduga ei aluveri bay gotuke fenigen midenim reganduga diga aluveri kamuga wagutu heda kora bay gotuga fenigen goswemmani duale hivaruga da fahodawano names reganduga diga ei Allahu akkutam wa Allahu alkon kora aluverin gotuga emihun ebekalon fenigen goswemmani enkamo algormen ves oti algormen ge amina nafsu tavves islahako rangalu beka umakoga algormen ge aila ya algormen darinna kives mifada jihad ekkoran jehe halategga mifada mativeri aqidaaga mifada mativeri gotegga islami tarbiyate lifawa baykamuga hedumuge azum ad algormen darinna gurwan hiddas kodde kamaga waninama eki algormen gelligen daane investment ennon eki ekujjako e darifalako magumati kunikan hon kamaga aves e hafiz gotuge enekon koram hunnani adi hemma sekate kuri kamaga aves e hafiz gotuge ekon koram gendane ad jihaduga maadanuga bies ei hafiz jihaduga maadanuga sehori emek eki gelligen daane investment enno em algon men bes mifada kantataka wahaka dakka eruga algon men abila nafsuta islah ko allah gomaga urjuumuga mago ikhtiyar kurun ei mikamuga emme muhimmu mawkama algon men ebeje qabul kuran ad kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bas falega baade abu hurairah radhiyallahu anhu riwa karwa bas falega la taqumu sa'a قيامة النوانة حتى يقاتل المسلمون اليهود مسلمون يهودين هنغرام كفوم الداندن قيامة النوانة فيقتلهم المسلمون فمسلمون أميهم قتل قرانة حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فهي في دمتك يهودين ميها أس هيلغاندك فهتا نوتا غهيك فهتا ودفانة هنغراماga filumattaka fayaqulu alhajaru aw ash-shajaru fahindu ehilagandu nuwata gas bunane wahaka dakkane ya muslim ya abdullah e muslimi hay e allah galae haza yahudiyun khalfi timannaka fahatuka mihiri yahudiye ke fila fata'ala faqtulhu fa as enan qatlu qura hushkame illa al-gharqad in fa innahu min shajar al-yahud ehna kam gharqad kiya gas egahe nubunane timanna furaga ho mihiri yahudiye ke gatlu kuran annashak namas ehen gasta bunane hilagana tobes bunane namas mi gahen nubunane ehenne ei yahudiinge gahike ade mi yahudin lobi kura gahen ama yahudi mi gas hedduma bes lobi kura gahemme egahuga wahaka mita meenani egas nubunane ehne kamak ehne hen gasta bunane mi hamramaga timna fatak mi wani yahudiye ke fa enas gatlu kurashe ade mi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam basfole mi ki khiyali wahake no mi hagegate mi qiyamamuga kurin waane kantatake mi gamane ki algun men mi wahakatan adwa halafa geega nidan tibummakon algun men zimma ada ve ki nune algun nenge zimma algun men ada koranga bajhe egateren emme muhimmu kamga wahaka algun ga wahaka mere mi fahaga kolli duwa ki algun men ki hobasaha hobas qabulukon adi hoban amal qurabe kamga lefun adi gaza ga ahlu waridan allah subhanahu wa ta'ala nasru devva ba mihun teren shahidu mihun allah subhanahu wa ta'ala ba mihun ge shahid ba mihun ke shahidun kamga lavva adi aniya fawa emmeha mistakuna abashifa mimwar kodeva ade mihun tibi dati halun ufawir kam halataka lasunukon allah subhanahu wa ta'ala ba min hal badlu kodevun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh